Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate Oko, ja sam Zoran Stanojević. Zločin u Velikoj Ivanči počinje jutros u zoru, zasenio je, nažalost, sve druge teme u Srbiji. 13 žrtava, među njima je jedno dvogodišnje dete, 2 osobe u teškom stanju, uključujući i ubicu za koga kažu da nijednim svojim postupkom nije pokazivao da bi mogao da počini ovako brutalan zločin. Šta su mogući motivi, da li je tragedija mogla da se spreči, o tome razgovaramo večeras u Oku. Gosti emisije su psihijatar Milan Milić, direktor Pančevačke bolnice, profesor kriminolog Dobrivoje Radovanović, Iva Savić iz Centra za kontrolu naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi i Petar Pantić, predsjednik Skupštine Nacionalne asocijacije za oružje. Hvala vam što ste večeras u Oku. Ipak, pre nego što počnemo, idemo najpre u Veliku Ivanču. Tamo je Sanja Ljubisavljević. Sanja, koje su najnovije informacije iz sela? Zorane, malo mesto je utihnulo, 5 domaćinstava je praktično zatvoreno. Oko 16 časova mesto zločina napustili su policija, istražni sudija i tužilac. Time je praktično završen uviđaj koji je trajao od ranih jutarnjih sati. Ovdje su i dalje meštani. Oni su okupljeni ispred kuća u kojima su se dogodili ovi zločini. Pokušavali smo u razgovoru sa njima da saznamo šta bi to mogao da bude motiv. Međutim, čak i oni koji su se sa Bogdanovićem vidjeli kasno sinoć i razgovarali sa njim, kažu da ne mogu da se sjete baš ničega što bi moglo da ukaže na to da će on danas da počini ovaj stravičan zločin. Kažu da je bio miroljubiv čovjek, dobar domaćin, živeo skromno kao i svi ostali u ovom mestu, ali čak i da je bio dosta nešto imućniji od njih, pa tako isključuju i da bi razlog mogao da bude materijalne prirode. Zorane? Sanja, hvala. Da pogledamo sada šta smo uspeli da saznamo o zločinu i počiniocu. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović nije imao policijski dosije, niti je bio psihijatrijski bolesnik, a meštanima Velike Ivanče bio je poznat kao vredan čovjek i dobar komšija. Njega niko ne bi sumnjao. Vredan čovjek, domaćin. Ali stvarno bio čovjek, možda jedan od najboljih ovdje u kraju. A bio je normalan, dobar komšija i normalan čovjek i domaćin čovjek. Teško mogu da pretpostave šta je uzrok. Samo se prisjećaju da je Bogdanović učestvovao u ratu početkom 90-ih, ali da je prošle godine ostao bez posla, mada nisu sigurni koliko to ima veze s tragedijom koja se jutros dogodila. Ostali su bez posla i on i sin, ali i moje poljoprivredu, to je moje dobro domaćinstvo. U Centru za socijalni rad kažu da ništa nije upućivalo na postojanje problema u porodici. Radi o nelečenim teškim depresijama ili psihozama. Ljubiša Bogdanović posjedovao je oružje od 1981. i tokom proteklih 30 godina, koliko se komšije sećaju, nije ga koristio niti pucao, čak ni za praznike, niti na veseljima u selu, pa ni kada su mu se udavale ćerke. U MUP-u objašnjavaju da rukovanje ovim modelom pištolja nije komplikovano. Smatra se već prevaziđenim i zastaralim oružjem što se tiče tehničkih karakteristika i nekih sposobnosti. On posjeduje okvir, znači jednoredni okvir u koji staje 8 metaka. Sistem funkcionisanja je takozvani single action, što znači ako udarač u prednjem položaju, povlačenje obarača ne može doći do okidanja, to jest udarač mora biti u zadnjem položaju da bi povlačenje obarača došlo do opaljenja. A kao što sam rekao, kapacitet okvira je 8 metaka, što znači, s obzirom na broj žrtava i pretpostavku i količinu ispaljenih hitaca, da je dolazilo do zamene okvira ili do prepune okvira. Što znači da je on, izvršilac, morao u nekom periodu ili da ponese rezervni okvir sa sobom, da ga zameni, ili da ga dopuni, što će ipak kasnije istraga pokazati, ali znači trebalo mu je vreme, znači trebalo mu je više vremena da to uradi. Stručnjaci u policiji kažu i da nije neobično što pucnji u noći nisu razbudili selo, jer zidovi u zatvorenom prostoru zadržavaju zvuk, tako da se u krajnjem slučaju čuje samo tup udarac. Ponovo smo u studiju. Doktore, poznavi nauka i psihijatrijska praksa ovakve slučaje da čovjek koji apsolutno ne pokazuje nikakve znake agresivnog ili bilo kakvog drugog ponašanja da izvede nešto ovako? Odgovor je da, ali ja ne bih rekao da ovdje nije bilo ničega. Negde se provuklo kroz medije, ja sam danas više puta neke izjave davao, da je on u zadnje vreme ustajao vrlo rano. Recimo, jedan od simptoma teške depresije je rano ustajanje, ali teške depresije, imate lake, umerene, teške, ovo je teška forma, jedan od simptoma, ne mora da znači, ne znamo celu priču. Znači,
postoji fenomen navike, nema očevidaca, nemamo njegovih preživjelih ukućana. Možda su oni nešto primetili. Mala je sredina, ljudi se znaju, promene ne moraju da budu tako upadljive. Znači, moguće je da su promene postojale, a da nisu uočene, isto kao i da ih uopšte nije ni bilo. Svakako, to nije nešto što je nepoznato u praksi. Jel to govori činjenica da je zločin počinjen rano u 4:30 ujutru? Jel tu ima, rekli ste, ustajanje rano, ali znači prva odluka koju on doneo tog jutra je bila da ide, da uzme pištolj i da pobije svoj komšiluk i rođake? Pa iz našeg Google-a, ja bi to sad mogao konstruisati, oni ustaju rano, teške depresije, znači jedan od tih fenomena jeste to i njima je najteže ujutro. Čeka ih još jedan mučan i crn dan. Nije čudno da se takve odluke, ako je takav poremećaj u pitanju, donose u to vreme. Svakako, depresija koja meni liči u ovoj priči na neku prikrivenu priču sa nekim sumanutim doživljajima može da bude objašnjenje ovog ponašanja, jer ona ne ide uvek samo sa suicidom, odnosno ide i sa ovim homicidom, iako mnogo ređe, ali neka istraživanja pokazuju da 10 do 20% homicida, odnosno ubistava, prati suicid, jer on je posle pokušao samoubistvo, još uvek je u teškom stanju. Znači, ima to neku logiku koja bi mogla to da objasni. Profesore, postoji nesaglasje oko toga, budući da se spominje da je on bio na ratištu 1991. Mada nije jasna njegova uloga uopšte u tome, da je tu bio nekakav posttraumatski stres. Ali 20 godina kasnije se on javlja. Je li to neobično? Ako bi to bio uzrok, ili mislite da je nešto drugo? Bilo bi jako važno da znamo zbog čega je bio na ratištu, odnosno da li je dobrovoljac ili je mobilisan. U slučaju da je dobrovoljac, već nešto govori. Teško je verovati da je posttraumatski stres posle 20 godina, mada je teorijski moguće, ali ovde se vrlo verovatno radi samo o 3 mogućnosti. Ili je neka teška depresija koja izaziva u stvari želju da pobijete celu porodicu i sve bližnje, da ne bi patili u tom teškom životu, pa sebe ubijate na kraju. Ili se radi o nekoj šizofreniji koja je moguće praćena halucinacijama ili nekim paranoidnim idejama, ali je moguće također da se radi o psihopatskoj strukturi ličnosti što se spaja sa ovim boravkom na ratištu. Dakle, verujete da to može da ima nekakve veze, mada za sada nemamo nikakvu... Nema šanse da postoji neki drugi normalan razlog. Čovjek ne ubija 13 ljudi, a da je potpuno normalan. To se ne dešava ni teorijski. Doktore? Simptomatično, ja se ne bih toliko vezivao na to njegovo iskustvo s ratišta. Možda neke slične situacije mogu da proizvedu sekvele ili reminiscencije, fleševe, slike sa ratišta, ali ovde nije bilo takvih situacija. Pre bih rekao da je to, kako i profesor reče, jeste to najviše liči nekom patološkom poremećaju. Znači, imate ovde jednu... Ali kako je moguće da to niko iz njegove okoline nije primetio? Jel vi to mislite zbog toga što se u okolini ne obraća pažnja, pošto je živo na selu, da ne obraćaju pažnju kad neko možda žali na težak život ili nešto, da je to uobičajeno? Pa evo, vrlo ću vam plastično to objasniti. Vidite, simptome depresije, znači to je jedna potištenost, beznadežnost, neraspoloženje, malaksalost, ali imate i zapuštanje, recimo neobraćanje pažnje na ličnu higijenu, pa ne znam, neka bezvoljnost. To nije baš, to prvo može da prođe u tim malo, da kažemo, ruralnim sredinama kao neki ordinaran način funkcionisanja. Drugo, ljudi kriju, nije popularno prikazati sebe da imate neki problem tog tipa. Ali samo bih dodao, ubijanje deteta od 2 godine, to jeste nešto što ide u prilog tom fenomenu nekih sumanutih ideja opšte propasti, gde vi čuvate praktično to dete da ono ne bi, čuvate pod znacima navoda, da se ne bi suočilo sa tim teškim stvarima koje ga čekaju. Sad da prenesemo malo više na sam način na koji je izvršeno ovo krivično delo. Kažu da je razlog za što je uspeo, znači što je za kratko vreme ubio toliko ljudi to što je koristio vatreno oružje, mada neki kažu da bi možda počinio i sa nečim drugim da nije imao vatreno oružje. Ali koliko utiče i koliko je u Srbiji politika držanja oružja, rekao bih, liberalna ili naprotiv konzervativna? Pa definitivno postoje neki domeni koji bi mogli da budu poboljšani. Na primjer, trenutno po zakonu ne postoji nikakvo proveravanje zdravstvenog stanja ljudi koji dobijaju dozvole za oružje, tako da to je nešto što bi bilo u svakom slučaju povoljno i što bi možda zaustavilo
dešavanja ovakvih slučajeva. Ali recimo na koliko često? Ako kažemo da se ta depresija možda se javi u posljednjih nekoliko meseci? Pa postoji, znači, da, postoji mogućnost i za to zdravstveni pregled kada se uopšte dobija dozvola, a isto tako bilo bi idealno da se vrše nekakve provere povremene, na primjer na svaki 5 godina ili već sad, to je pitanje ljudstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, šta oni mogu da urade, ali to je nešto što bi definitivno pomoglo, ja mislim. Gospodin Pantiću, takvih provera sad nema? Ne. Zdravstvenih provera nema. Pre 7-8 godina kad je bio ono masovno ubistvo u Jabukovcu, na jednoj televizijskoj emisiji sam rekao da je potrebno da se uvede lekarski pregled, što mi podržao i tadašnji ministar Dragan Jočić, i da se uspostavi kontakt između Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova, da lekar, ako ustanovi da čovjek koji je došao na pregled ili na neki način nije pogodan za nošenje i za posjedovanje oružja, da to prijavi nadležnom organu za unutrašnje poslove, da mu se oduzme oružje kao preventivna mera. Ali vi mislite da je u Srbiji politika prema posjedovanju oružja pa i prema nošenju veoma konzervativna? Znači da nije baš jednostavno dobiti oružje, odnosno dobiti dozvolu za posjedovanje oružja? Da vam kažem, naš zakon je vrlo strog u principu. Lice, član 8 zakona o oružju se određuje ko može da posjeduje oružje. Prva tačka tog člana je neće se izdati odobrenje za nabavku oružja licu koje je maloletno i lišeno poslovne sposobnosti, što bi na neki način u ovoj meri, u ovom slučaju, igralo neku ulogu. Drugi tačka je lice koje je krivično odgovaralo za krivična dela koje se gone po službenoj dužnosti ne mogu da dobiju odobrenje za nabavku oružja. Zatim lice protiv koga se vodi krivični postupak za dela koje se gone po službenoj dužnosti. Sljedeća tačka je lice koje u posljednje 3 godine prekršajno odgovaralo za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira i zakona o oružju i municiji za koje je predviđena kazna zatvorom, također ne mogu dobiti odobrenje za nabavku oružja, i lice protiv koga se vodi prekršajni postupak iz ova 2 zakona. Ali ostaje prilično veliki broj ljudi koji i dalje imaju... I još jedna tačka, to je lice koje nije obučeno u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem. Znate, kod nas do Jabukovca i ovog slučaja nije bilo masovnih ubistava. Bilo je ubistava iz nehata. Međutim, izmjenom i dopunama zakona iz 1998. godine uvedena je obuka u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem, tako da je od 1999. godine uvedena obuka za sve ona lica koji žele da posjeduju oružje, znači za nabavku oružja, bez obzira na prethodno posjedovanje oružja, i za sve one ljude koji rade u službi obezbeđenja sa oružjem. Ta je obuka vrlo kompleksna bi trebala da bude, međutim, svedena je pro forme. Sastoji se iz praktičnog i iz teoretskog dela. Teoretski deo obuhvata zakonsku regulativu, znači pravne aspekte držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja, znači kompletan zakon o oružju i municiji sa osvrtom na krivični zakon u delu nužne odbrane, prekoračenje nužne neodbrane i krajnje nužde. I onaj član 33 je prebačen u krivični zakon, famozni član. Da ne idemo sad previše u zakone, da se vratimo sad na ovo što je sada tema. Profesore, da li bi pooštravanje propisa ili neke promjene tu možda učinile da ovakvih slučajeva nema, ili ovo sada eksces jedan koji ne može da se prenese na široku praksu? Šta biste rekli? Ma ne bi. Problem je u tome što su te stvari nezavisne od zakona, od dozvole za oružje. Imate 80% oružja ilegalnog, potpuno ikakve kontrole, i nikakva kontrola ne može sprečiti takva ubistva. Ta masovna ubistva koja počinju u Srbiji, koja će učestati još više, su nešto što je posledica lomova u zemlji, posledica lomova u ličnostima, psihozama koje se ne leče ili koje se zaleče pa se pusti tako. Ne treba nikakve povoljne ili nepovoljne okolnosti da neka teška depresija izbije ako čovjek nosi dugo sa sobom, niko živije ne priznaje. Ali dokle god je zemlja siromašna i ima ovakve lomove, mi možemo očekivati još veće masovne ubistva. Ali ako imate takvu, da kažemo, mogućnost, dakle s jedne strane i s druge strane mogućnost da posjedujete oružje, šta biste rekli? Treba li onda ovo pojačati dokle god traju takve okolnosti? One traju, da ne kažemo, decenijama. Oni će da traju i da traju nezavisno. Znate, kad vi razvijate
društveni sistem koji mi sad razvijemo, jedan deo stanovništva će doživljavati stalne lomove i iz tog dela će se regrutovati masovne ubice. Ali isto nikakva kontrola neće pomoći osim nekakvog preventivnog rada, širokog kruga stručnjaka, zašto nema recimo psihijatara po domenu zdravlja, zašto nema redovnih pregleda ljudi ili tako nešto da bi se moglo otkriti. Ove depresije, ove psihoze čuče u čoveku i samo čekaju kad će izbiti. Jeste li vi znači za neku promenu u sistemu koji sada postoji? Pa mislim da ono što bi bilo važno i za sprečavanje takvih slučajeva i što se tiče legalnog i ilegalnog oružja jeste definitivno pooštravanje, odnosno dizanje svesti građana u vezi toga koje su opasnosti oružja, uopšte da se stvori neki respekt za oružje, da ljudi ga ne drže na bilo kom mestu, da to ne bude na dohvat dece. I to je nešto što, kada bi građani bili toga svesni više, onda mislim da bi imali manje incidenata generalno. Ovaj slučaj nije takav. Dakle, ovo je oružje koje je očigledno neko vrlo pažljivo čuvao. Pištolj je star skoro 30 godina, ali pretpostavljam da je bio u dobrom stanju, znači da je bio čuvan na mestu na kome treba. Znači, on izmiče potpuno toj ideji o kojoj govorite. Ovaj slučaj da, ali većina slučajeva vrlo često ne. Znači, oni koji ima jako puno slučajeva gde većina slučajeva su incidenti iz nehata ili su incidenti gde se koristi ilegalno oružje. Gospodine Pantić, ovaj konkretan model pištolja, on je, pretpostavljam, jednostavan za rukovanje čak i za nekoga ko ne koristi pištolj toliko često. Kod nas je poznat TT-ac, međutim, ovo je samo kompakt verzija TT-ica u kalibru 9 mm, 9x19, jednostrukog dejstva, kao što je kolega rekao da. Ali koliko je, recimo, znači neko ko ne koristi, koliko mu je jednostavno da kada uzme pištolj jednom u 10 godina da se s njime posluži? Pa da vam kažem, problem je, ako ne koristi nešto, onda će verovatno da napravi neku grešku prilikom korišćenja oružja. Ili po ovome mislite da je on ipak tu i tamo? Verovatno je radio sa oružjem, jer je nesmetano pobio 13 ljudi. Sad, to da bi izveo to ubistvo, on je morao, kao što smo čuli, da menja okvir, morao je da otkoči svaki put posle menja okvira, morao je da otkoči pištolj. Vi kažete da nije morao. Ne. Znači, koliko je ipak taj... To je poluautomatsko oružje jednostrukog dejstva. Ali kad menja okvir, da li mora da... Ako je navlak u zadnjem položaju, vrati okvir i samo spusti navlaku zatvarač sa utvrđivačem. Znači, vrlo brzo se menja. Taj isti čovjek menja za ispod sekunde okvir. Ali koliko ta svesna radnja koju vrši njega može da vrati u neko svesno stanje? Svakako, uopšte način na koji je to izvedeno meni govori o određenom determinizmu, da ne kažem odlučnosti, znači da to sprovede. Po izveštajima, eto, po tome kako mediji javljaju, pucano je u glavu žrtvama. Znači, ne znam da li je tu bilo promašaja, on je svakako morao da zameni taj okvir. Koliko čujemo i neke kuće je zaobišao. Znači, tu je postojala možda sumanuta, ali definitivno namera i odluka da se sprovede to od početka do kraja. Tu skoro da nije bilo greške. Ako gledamo, nažalost, ako gledamo kako je to urađeno. Kad biste sudili po tome, dakle, on nije, što se dešava često u slučajima porodičnog nasilja u Srbiji, da čovjek unutar svoje ili bilo ko članova porodice ubije sopstvenu porodicu i izvrši samoubistvo. Ovde je on otišao dalje. Šta vam ukazuje prosto to njegovo postupanje i činjenica da je na kraju pokušao da izvrši samoubistvo kada se policija pojavila? Tako je. Pa to može biti upravo ono što sam rekao. Vi imate u toj nekoj depresivnoj sumanutoj doživljaju sumanutosti neke katastrofe, ekonomske propasti ili bolesti ili nečega svakako što je apokaliptično. On je, sad možemo pretpostaviti, ili te ljude smatrao vrlo dragim, pa hteo da ih kroz taj milosrdni čin poštedi muka, ili su to bile osobe koje je targetirao kao neprijatelje. Znači, postoje obe opcije. U svakom slučaju, on je tu nameru sproveo do kraja i zaključio svoj život. Ali zašto pred pojavom policije to takođe ukazuje na neku vrstu svesti da dolazi neko ko je... Kako biste to protumačili? Ja zaista ne znam. Eto, to je ono što nam fali. Mi pravimo konstrukciju na osnovu nedovoljno podataka. Ja sad ne znam da li je, kad je on u kom trenutku to stao, zaustavio se, pokušao suicid, da li pred policijom ili je to bilo nešto pre, zaista ne bi mogao da sudim. Ako je to u onom trenutku kad je naišla policija, da je on prekinuo taj niz ubistava, onda to opet govori o nekom
da kažem, opet o nekom stepenu odgovornosti koji se ovde apsolutno ne može eliminisati. Ovo nije čin neuračunljivog čoveka. Neuračunljivog, znate u kom smislu? Postoji uračunljivost koja se ceni u svakoj posebnoj situaciji, bez obzira koliko neko ima stepen duševnog oštećenja. Ona namera, znači svest o tome šta on čini, kakvu posledicu to proizvodi i njegova sposobnost da vlada svojim radnjama. On je vrlo vladao svojim radnjama, pitanje je da li je znao za posledice. Ali kako biste to povezali sa ovom njegovom svešću od prethodne večeri o kojem govore njegove komšije i prijatelji iz sela koji su živi? Upravo ono što sam vam rekao. Moguće je, dakle, da je čovjek disimulirao. Nije retka stvar. To znači praktično skrivao neki svoj problem. A moguće je zaista da to postepeno, kažem, vi se naviknete na određenu osobu, nju da izmestite na neko drugo mesto, možda bi ljudi zapazili da tu nešto nije u redu, da je on upadljiv u ovom ili onom smislu. Ali navika, mi živimo po principu navikavanja na razne stvari oko nas. I neke stvari nam promiču. Dakle, nije nemoguće to. Drugo, poremećaji mogu nastati u vrlo kratkom roku. Znate, a to što sa oružjem je on dobro baratao, ja smatram, odnosno po ovome svemu, ja sam prilično ubeđen da je on se pripremao, da je s tim pištoljem možda baratao prethodnih dana, da se on malo familijarizovao ponovo sa oružjem. Taj čin, mislim da nije bio doživljaj trenutka. Profesore, mi se obično plašimo ljudi iz kriminogenih sredina kada govorimo uopšte o bilo kakvom strahu. Ovo nije takav slučaj. Ovo je čovjek prosto jedan od nas, ako tako možemo da kažemo. Kako to objašnjavate? Pa, to su poznate stvari. Klasični kriminalci jesu neka opasnost i ljudi se zbog toga zaključavaju. Recimo, da su ove porodice imali zaključene vrata od kuća, ne bi se to toliko desilo. Ali mi, nažalost, nemamo u selima običaj, molim mislim da se zaključavamo. Dakle, mi se plašimo klasičnog kriminala, plašimo se, ali postoji jedna vrsta teških ubica koji se plašimo tek kad počnemo da sadamo. Recimo, serijski ubice su obični, normalni građani pored nas, običnog zanimanja. Nikad čovjek ne bi rekao da se radi o tome, a on sistematski ubija u pravilnim vremenskim razmacima, pravi neki svoj raspored u prostoru, po gradu, recimo, slaže neka tela, pravi nekog Isusa ili slično i teška psihoza je u pitanju. Njega se ne plašimo, a najopasniji su. Ali vi ste spomenuli nema psihijatara u domovima zdravlja ili ih nema u dovoljnom broju. Postoji neki metod još koji bi mogao da učini da se ova vrsta opasnosti smanji? Postoji jaka socijalna zaštita i puno stručnjaka u toj socijalnoj zaštiti, a vi imate najsiromašniji sloj struke u toj socijalnoj zaštiti, odnosno to je najsiromašniji deo državne uprave, ta socijalna zaštita i najmanje stručnjaka imate u toj socijalnoj zaštiti. U Srbiji postoji, kako bih rekao, neka vrsta tradicije držanja oružja po kućama. Koliko to predstavlja problem? Postoji to i da se puca kada su neki praznici, kad jesu za pucanje, kad nisu, mada ja mislim da nikad nisu. Ali koliko to utiče, recimo, na tu potrebu da se u kući drži nekakvo oružje, što se kaže, ili zlu ne treba, ili baš za neku potrebu? Koliko to otežava, jer tu verovatno kontrole onda nisu baš... Pa sad, koliko je... Mi smo baš pokrenuli projekat jedan koji se zove Oružje na meti, da vidimo šta ljudi zapravo misle o oružju i ima dosta njih koji ne podržavaju ni tu vrstu slavlja i generalno ne misle da je to deo srpske tradicije. Tako da ja mislim da je to nešto... To su oni koji nemaju oružje. To su oni koji nemaju oružje, tako da ja mislim da je to ipak pod znakom pitanja. Sad, oni koji misle da to jeste deo tradicije i žele na taj način da slave, oni će ga imati. Da, ali postavlja se pitanje ako postoji u tradiciji to, ako u narodnim pesmama svuda se spominje nekakvo oružje i da to predstavlja neku vrednost, da se oružje ima. Znači, treba li ta vrsta tradicije da se menja, profesor? Treba, naravno, mi imamo nažalost kulturu tu upotrebe oružja od malih nogu, čak učimo. Imamo decu koja roditelji duše ne uče, ali sami prave pištoljke, pa pucaju, izražu otvor na čauri, zapuše, napune barutom, pa pucaju ovo ogromno pirotehnika koja se uoči Nove godine praznika javlja, to je deo toga.
Ali tu se ne može mnogo učiniti. Tu ne vredi mnogo jer ne možete izmeniti mentalitet naroda na taj način. Ali recimo u ovakvim situacijama, kada se skreće pažnja na opasnosti koje mogu da postoje, da li je ovo prilika kada se može ukazati malo više na potrebu da kontrola bude, ne samo da bude kontrola od strane države, nego da postoji neka samokontrola? Imate jako protivrečne stavove u teoriji oko toga. Recimo, imate Ameriku koja forsira naoružavanje stanovništva kao odbranu u slučaju napada kriminalaca. Ta teorija se može koristiti i kod nas, zato što će vremenom povećati se broj razbojnika koji će vas pljačkati, napadati stare ljude po kućama ili seoska domaćinstva. U mom selu je 4 kazana pokradeno, svi su bakarni proizvodi pokradeni, policija ništa ne može da učini i ljudi su počeli da se naoružavaju da bi odbranili svoje imanja. Dakle, imate tu jednu snažnu teoriju koja kaže oružjem protiv oružja, imate drugu koja je manje efikasna, a to je da ima da stavimo oružje pod kontrolu i da imaju svi dozvole, a nikad neće imati svi dozvole. Ne, Pantić, ali vi ste neko ko se zalaže za to da oružje ne treba ukinuti, zabraniti, odnosno da treba kontrolisano ga upotrebljavati. Šta biste vi rekli? Apsolutno. Dozvolite ljudima da posjeduju oružje. Jer to je tradicija i potreba. To nije baš zgodna stvar da se kaže u ovom trenutku. Znači, kako biste vi to... Naše oružje kod nas u zemlji je temisano ovih 20 godina zbog posljedica koje smo imali u ratnim uslovima. Svi rade na razoružanju. Oružje ne ubija, ubija čovek. To moramo shvatiti. Šta biste vi u ovom slučaju preporučili? Znači, koje bi to konkretne mere? Da li to znači da ljudi koji posjeduju oružje treba povremeno da odu negde, da li u streljanu ili kako biste rekli da bi taj odnos sa oružjem... Pa vidite, kod nas već 13 godina se očekuje izmene i dopune, odnosno novi zakon o oružju i municiji koji je predvideo i lekarsko uverenje o kome smo i malo pre diskutovali. Međutim, potrebno je i ljudi koji posjeduju oružje da s vremena na vreme uzmu to oružje u ruke da vide kako to funkcioniše i radi da bi smanjili broj nehata. Jer kod nas je najveći broj problema u nehatu, a to je nepoznavanje rada sa oružjem. To su slučajno ubistvo. To je slučajno ubistvo. Nehat je krivično delo kod nas, normalno. Nepoznavanje zakona vas ne oslobađa krivice. Čuvanje oružja u stanu je predviđeno tako što je zakon predvidio i kaže vlasnik oružja je dužan da obezbedi oružje od pristupa neovlašćenih lica. Kad je u pitanju pištolj i revolver, neovlašćeno lice je vaše dete, a i vaša supruga. Znači, jedino ste vi vlasnik tog oružja i možete da radite sa tim oružjem. Znači, morate da ga držite zaključeno. Da. Još pitanje jedno, to je generalno, znači, mentalno stanje nacije. Je li u Srbiji posle svih stvari kroz koje nacija prošla 90-ih, pa i u ovoj deceniji, a pogotovo i u posljednjih nekoliko godina krize, da li se, profesor je rekao, nema dovoljno psihijatara po domovima zdravlja, znači tamo gde je najčešće i najveća šansa da neko sa problemom se pojavi, da se taj problem uoči? Pa generalno ne možete očekivati neko sjajno stanje u ovako lošim uslovima. Naravno da nisu samo uslovi. Imate i u dobrim i bogatim zemljama imate probleme. Međutim, mi živimo u jednom hroničnom stresu. To je onaj tihi ubica koji ide ne toliko upadljivo kao što su ovakvi stresni slučajevi i ovakve incidentne situacije, ali to je onaj svakodnevni gde smo mi suočeni sa egzistencijalnim problemima predugo i svakako da tanji naš prag tolerancije na razne stvari koje nam ne odgovaraju i dovodi do mogućnosti ovakvih stvari. Znači to kako smo se ovde složili nije nemoguće da će se u perspektivi pojavljivati kao nekakva... Šta biste vi preporučili, dakle, koji su to simptomi na koje treba posebno obratiti pažnju ukoliko je moguće to dati u ovakvu 30 sekundi? Vrlo teško, ali evo recimo imali smo, znači svaka vrsta upadljivog ponašanja. Šta to znači upadljivo? Nešto što iskače iz okvira onog što je bilo redovna pojava kod te osobe. Ne možete to uvek prepoznati jer oni, kaže, mnogi ljudi kriju taj problem, mnogi ljudi i nemaju problem, odnosno oni su normalni uslovno rečeno, a prave probleme takvog tipa. Svakako veća pozornost, pažnja na ljude oko nas. Profesor, isto pitanje. Mentalno zdravlje i onemogućavanje oružja psihički problematičnim ljudima. Pod uslovom da ih prepoznamo? Lako ih je prepoznati.
Vrlo kratko. Više provera i zdravstvenog stanja i generalno i dizanje svesti naroda o opasnostima. Obuka i obuka ljudi da ne dođe do nehata. Ovo je sad situacija sa ovim nesretnim slučajem, ali kod nas je problem nehata. Hvala vam na učešću u ovoj večerašnjoj emisiji. Poštovani gledalci, bilo je ovo oko više o tragediji u Velikoj Ivanči, već u Dnevniku za pola sata. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.